Sarajevo. Samo što je ovoga puta veliki broj gledalaca privukao najinteresantniji duel 16. kola, dvoboj direktnih konkurenata za titulu jesenjeg prvaka, ekipa željezničara i Leotara. Plavi nisu iznevjerili svoje navijače, slavili su važnu pobjedu, dok su s druge strane gosti također pružili dobru partiju i pokazali da je riječ o kvalitetnom timu, a sve je osiguralo da ovaj meč u potpunosti opravda epitet pravog derbija. U početnih 11 minuta igre crni oblaci su se nadvili nad Trebinjce. Naime, toliko je domaćim trebalo da 2 puta zatresu njihovu mrežu. Najprije u 5. minuti akcija od Avdije preko Kajtaza do Mešića koji pogađa za 1:0. Malo nakon toga isti su akteri. Arben Avdija je nesebično uposlio Mešića koji postiže svoj drugi gol. U prvom poluvremenu najbolju priliku za Leotar propustio Stojanović, a bila je to ujedno i odlična odbrana Miroslava Klužika. Nakon odmora u utakmicu su igrači Želje nastavili i previše opušteno, što su vrlo brzo platili golom u svojoj mreži. Siniša Mulina je smanjio na 2:1. Kako ovaj pogodak uveliko promijenio situaciju, a ekipa sa Grbavice je za 3 boda morala ponovo krenuti agresivno, a naročito jer se Leotar nije predavao, napadali su spremni da kazne i najmanju grešku svojih protivnika. Rezultatska neizvjesnost se mogla ranije okončati da Alagić i nešto kasnije Muharemović nisu prokockali 100% prilike. A onda je u 18. minuti konačan rezultat postavio rezervista Sanjin Radonja, željezničar Leotar 3:1. Na kraju recimo da je utakmicu sudio Siniša Zrnić, koji sa 4 žuta kartona nije bio štedljiv prema domaćim, a 5. put je podigao ruku pokazavši karton jednom gostujućem nogometašu. Sve u svemu, bio ovo jako dobar susret, što su znali cijeniti i navijači, nagradivši na kraju oba tima aplauzom.